Presiden Seng VPP uba Ardent mela Basaiawmoit uba longru MLA kanong krem konstituensi ulapen benah bagaji ngalap pajba ban pen kelem ya kini ke sorkar bamenta kadang syusdang haba pen pau halor ke jingkiu stat jong Seng da kabayu cingcop ha ke election MP nasional batam ha ke election KHASI da kabayu cingcop na ki babun ki caka uba Ardent ulaong ba Seng kadan kam bantri shitom ha baro kawe ke jela kenang ba kan poi syakabor Synshar ha usnam arajar arhopra haba ajing kren ha ke cing pelaj ya ke skim SRWP kabala long ha ke yingsa ke jong u henin ke sngi uba Ardent ula sampai ba ya ke skim kaba R. San keluar tingka ban ajing arab na kebenta ban pentau ban maramot ya ki ying ya ki nong rep ya ki nong trei kam lejong ki skol ki college ki lom cing tep bat kiwe ula banjur bakathong ke jong u kalong ban chakri ya ke jela barok kawe om tang ya kanong krem konstituensi Parti kebangiran Seng dan mentalai senentam Radon Reu MP ilabat ya ka executive committee of KHASI tang marui ke parti mo te generals ngila job pilot nagalian juni MDC na parti juni lagi leader juga opposition lagi mengalam jalan persya bukan di parti ke ba danglung mereka ya khashikma Nginang kam menteri susu, nginang kam penthai susu. Tang da kumpa na jong na klemi isini kam tang nam ta konstituensi. Lalu pangami nam ta ka ri ba ka jat ri ba ko. Wara ka jikhi liti ya ka long ta nam ta konstituensi ngam tre in election. Ka examine Common University Entrance Test CUET